Talo fatu nei tai au fou, i tātou tunu, nei tātou au rie tai au le aso whareile. O le aso mua mua o le tātou fou launga le masino iulai, ta alofa talo lava, ma o le tautua le nei e le siufonga o le lau mua. Ia usi mai al whaafonga le tātou salunga lotu o le ataita ia le sunga le whaafengainga, Reverend Yoapo Fonomaitu Asiata, mai le Kalesia le Theophilus Church of Christ, East Oaks Valley. Ia usi mai al whaafonga. Patalofa i le pai o Samoa ao. Mapu mai ai te au mga aduenga o le nei vai aso. Marei kua mai ai whanunga le nei tai au pou. Patai le tua, o tātou wheiloa i lunga o peau ngalu le ea. Mga whetau soifua i le lona alofa ma lona anga le lei. Ma lo le folau, ma lo le malanga manuia. E tātou tāpua i le atua. Iau tau pepese ma le leo tele i le atua lo tātou malosi. Iau tau alalanga i le atua o Iakopo. Ina ausu ia le pese, au mai ia le topa, o le kitawa leo manie, a toa ma le nā peni. Amene. Ma tau whatangi sia le mana o lo wanganga pa ia, a fio maia se ia e whaauina ma whapaiaina le nei tapua inga. O na lou lava suafa Yesu Keriso wa mātou ole ma te talo atua i nei. Amene. Amene. Te tatu te talo. Le atua pa ia e. O le tasi tonu pa ia. O le atua le tamā. O le atua le alo. O le atua le nganga sā. O
le atua foafoa auā sa e foaina lenei lalolagi mai lava i le leai o se mea o le atua mamana auā o lou mataʻisau paia ma lou lava mana na e fetalai atu ai ona iai lea o se mea sa e finagalo i ai o le atua o sa pena paenea o le puna o le vai o le poto ma le ata mai auā ua uma ona e mamanuina lau foafoaga ma tu'u ma tāmaga mea uma lava i le mea ma lona uiga o lau afioga o le atua fetalai auā fo'i o lau fetalaiga na fegā o io ia'i ai mai tape na suasua ai punavai o le ele'ele oe o le atua o le ola auā o lou finagalo na tutupu ai la'au afu o la'au tetele ma la'au iti o ia o le sami o manu pelelei e manu vaefā ae a le ola na e tuuina i le tagata o lou lava fa'atusa pa'ia ma le paleali'i o lau foafoaga pa'ia leiti o lava le fatukese e pelu a fa'apeaifo alalaga atu ia i le ali'i auā e lelei o ia auā e fa'avavau lava lona alofa auā la fa'i mai fanuga lelei lou atunuu i lenei taeao ua matou ulua'i ape ane se'i o matou patipatia lou alofa ma lou aga lelei tatou fafā ma momoe lou atunuu a ou fitia i le pogisā matou tukaletonu fo'i tatunu tautaina pea lo matou ola e le ali'i o le lalolagi o matou taunu'u mai i le ulua'i aso o lenei masina a fai fo'i matou titū ma toe tepa i le malaga fa'aumi'umi o lenei tausaga ona ofo a lea o matou loto ma o matou fa'apeaifo o se alofa lava ina atele lou alofa o lo'o manuia le laumua nei o wellingtone i ona tulimanu e fia i so se kapa ma so se vaipanoa manuia ona tagata lautele mai lava i mauga tetele se'i o'o atu i mauga iti e ui lava fo'i le pepesia'i o fa'ama'i ma ea ese a lo matou manu pe iou a'aagalofa i lau tausiga ma lau puikuiga i lo matou ola vaivai fa'afetaitele tamā matou va'ava'i atu i luga o pega tafa'ilagi i le toto masa'a ona o taua ma fevaevaea'iga talofa i lou lalolagi ua manunu le toau o ufi o le fa'avae papa o lona foafoaga aua le utu lena iama i le soifua avea ona o le fa'afiapule o le tagata aua le fa'apenasi o matou atu nu'u nei e le o so matou poto po so matou ata mai e le o so matou amia ua tonu i ou luma le atua o lou alofa lava ina atele na uā matou tele alo lava i se ata o se la'au ma o matou tautino o i matou lava o tagata agasala fa'amagalo i matou o matou fa'aletonu o matou vaivaiga iesu keriso lo matou ali'i ma lo matou fa'aola o lou lava toto pa'ia na magalo ai le tagata agasala matou tatalo tamā fa'amanuia i lenei aso ma ona fa'amoemoega fa'amanuia iā Samoa aoao ia le gata i niusila nei ae fa'apena i so o se tafa ma so o se vaipanoa o lenei lalolagi fa'amanuia i faiga mālo o niusila le latou aga lelei ua mafai ai ona o'o i so o se tagata a latou fa'asoa ma le lufilufi lima lelei fa'amanuia Samoa ma na faiga mālo ia pule ma le tonu ma le alofa fa'amanuia lou atunu'u mai mauga tetele se'ia o'o i fanauiti autai pea oe tamā i lenei aso manuia ai mea uma matou te faia fa'amanuia i lenei ala leo i le alipule ma le ʻaufaigaluega ma lo latou tautuapai lea aso ma lea aso auā lou atunu'u o le fe'au taulogologo matou tatalo se'i ai au fa'amanuiaga mo i latou o matou tatalo lea tamā fa'amolemole ia e alofa matalia mai ona o lou lava suafa iesu fa'aola ua matou ole ma tatalo atu ai nei amene amene o le li'iga o le atua
faitauina o le afioga paia a le atua maua le tatou tusi faitau mai le feagaiga tuai muamua le tupu o lona mataupu e 15 ou te faitauina mai le faiupu muamua e faagata i le faiupu e 8 o se filifilia o lenei taeao muamua le tupu o lona mataupu e 15 ou te faitauina mai le faiupu muamua e faagata i le faiupu e 8 faafofoga maia i le faitauina o afioga paia a le atua ua faamatala atu e apo ia isapela o mea uma lava na faia e elia atoa uma ma lona fasioti i perofeta uma i le pelu
na auina atu lea i se pela o le ave feʻau iā elia ua faapea atu ia faapea ona fai e atua iā te a'u a ia fa'aopopo i ai pe a fai o te lē fa'atatau lou ola ma le ola o so latou i le itulā fa'apenei iā taeao ua iloa e elia ona tula'i lea o ia ua tili ola ua o'o o ia i peresepa i uta ua tu'ua e ia lana au'auna i lea mea a ua alu o ia i le vao ona savaliga o le aso e tasi ona o'o ai lea o ia ma nofo i lalo o le ratami ua ia fa'atoga atu ia oti o ia ua fa'apea atu lea li'ie so ia ia e ave ese lo'u ola auā e lē sili ona lelei o a'u i o'u tamā ua ta'oto ia ua moe i lalo ifo o le ratami fa'auta mai o le agelu ua pa'i mai iā te ia ma fai mai iā te ia ina atu ia i luga ina ai ona va'ai atu lea o ia fa'auta sai ona ulu le potoi areto ua tumu i ma'aasa ma le ipuvai ona ai lea o ia ma inu ona toe ta'oto lea o ia ona fo'i fa'alua mai lea o le agelu a le ali'i ma pa'i mai iā te ia ma fai mai ina atu ia i luga ina ai auā e mamao le ala ona tu lea o ia i luga ua ai ma inu ona alu lea o ia i le malosi ona o lea mea na ai e fāgafulu o ao ma le fāgafulu o pō ua o'o lava i horepa i le mauga o le atua talo i le agaga o le atua fa'amalamalama ma fa'amanino i le galo ma o tatou loto le uiga moni o ana afioga pa'ia ma ia tumau iā te ia lona lava li'iga nei o'o i le fa'avavau maua se fe'au mo i tatou i lenei taeao mai lava le tusi sa faitauina ia fa'aogāina le fuai'upu e ono e fai mamatua o lenei taeao e fa'apea lona faitauina ona va'ai atu lea o ia fa'auta sai lona ulu le potoi areto ua tunu i ma'aasa ma le ipuvai ona ai lea o ia ma inu ona ta'oto lea o ia ona va'ai atu lea o ia fa'auta sai lona ulu le potoi areto ua tunu i ma'aasa ma le ipuvai ona ai lea o ia ma inu ona toe ta'oto lea o ia o se manatu e autu i ai mafaufauga o lenei taeao fa'apea ua fu'e suavai le atua i le tagata e mafai foi ona tatou fa'apea ua fu'e umu le atua i le tagata o le matafaioi lea le tagata soifua o le tiutia le tagata tautua tapena le suavai mo lona matai e ta'i tulaga ese le tula'i mai o le tala tatou faitauina i lenei taeao o lo'o fa'amatalaina i le tusi tala ai mai ua sola le tagata o le atua i le togavao lea pato a'uma ona fasiotia i le perofeta o elia perofeta pa'ala ua tigā ai le loto o isapela le masiofo le tupu o apo o le finagalo o isapela o lana lava pelu ma lona lava lima e taui ai iā elia le toto o perofeta pa'ala o le ala lea o le sola o elia sola lava elia auā ua fefe o le sola le tagata fiola kai mai le tala ua vaivai le perofeta ua mamau fo'i le savaliga ua uma lona malosi ua lagona le pia'ai lagona le piainu ua lē mafaia i le perofeta se mea e tasi pei ta'i ua tatou masani ua tatou a'oa'o i le natura o le atua o fea e uma ai le malosi o le tagata o le a le taimi
e ngata ai lo tātou iloa. O ina a mata ai le tua. Ui le fefe o le perfecta. E ui le pala ai o le perfecta. Ina le i maua mai e isa pela. E le tau fia ilo na papa ui lalo. Ta oto. Moi. O gala au le tua. O gala au o ia i le tua. I ave eselo na ola. Ina na fu e umu ma fu e sua vai ai le tua ina au auna. E mai wapai atu le angeru i ate ia. Ma wapape atu. Ina atu ia i lunga. Ina ai. Ina ua nofo i lunga e dia. Na ia ma ai ai le a reto. Wa uma ona tunu i maa asa. Ioi. O lona winga. O lea wa fusuel sua vai a lea tua. E ngā luenga e whai le tangata tau tua. Mo lona matai. A lea wa whai e lea tua mo lana au auna. E mai foi whaanua mai a ngeru wa whape atu. Tuia i lunga. Ina ai e ma maule ala. O le fina ngalo o lea tua. Ia ma ona le tangata ma lava lona malosi. Ia malosi le tangata ua e ma maule ala. Mai le tala ina ua uma ona ai. Ona wha au wau lea o le sola anga. I le fase furu au, fase furu pō. E le toe vai vai. E le toe sia ai. E le toe sia inu. Ai sea. Ina ua talia ma le whaapitai e le perfecta le tau mawhatanga mai le atua. Ina ua ia talia le tau tua matabela le atua. Ka mai e le toe vai vai le perfecta o Elia. E le toe malolo. Io e Samoa, le nei tae ao. Ao ina, fu e umu ma fu sua vai le tua ia te oe maau. A tatou ai ma feinu ai. Tatou te leto vai vai. Te leto e tia inu. A tatou talia ma ai. Le kautua mata vela le atua. Pa mai le angenu tula ia ma ai. Ioi. A tatou ai. A tatou talia. Tatou te leto e vai vai. Le to e tia ai. Le to e tia inu. Le ti oe e sui le papine sa Maria. Le vai o te avatu ia te oe. A e inu ai. Te leto tia inu lava. E o oi le whaava vau. E upu momi. O lo opu e sua vai pia le atua mo i tātou. E ala i lana upu fola i le aso sa ma le aso sa. I lea pata whaitaulanga ma lea pata whaitaulanga. O le whi awa le a ngeru ia e dia. O le au po i lea mo i tātou li nei tāe au. E a tātou talia ma ai. Tātou te leto e vai vai. Tātou te leto e fia ai. Mauti noa o le a tātou malolosi. Ma sāva lia le ala umi. Ma manu malo ina whaapita uli o le nei o langa. O na wa ai atu lea o ia. Whaauta. Tai lona ulu le potoi a reto. O tunu i maa asa. Ma le ipu vai. Ona ai lea o ia mainu. Ona koe ta oto lea o ia. Wa fu e sua vai lea tua i le tangata. Amene. O mau mai o mātou runga lea lofa tu noa o lea tua le tamā. Le alo ma lea ngana pa ia. Nei eo o i le whaavavau lava. Amene. Amene. O le na ua whaafonga le tunu i tātou sānu ngā lotu o le tāo nei na teita i lea e le sunga i le whawhengainga Reverend Ioapo Whonomaitu a Siata mai le Kalesia Theophilus Church of Christ East Oaks Valley. Ia, o le ngangala mo le whaafitai mo le whamalo mo le atu mo tāpenanga o le niva yaso le sunga le whawhengainga le tātou whainga lotu. Ia, o le mātu tālu fui whamanui atu le tua le sunga anga leifu le whalitua mo le no fualo e ngata i leo le Kalesia ia family pele tua i fuafuanga uma mai se langa ia tulo nas pa i o mua ia mau pele so i fua la ulele wala fo i tau tua ina le tua la ngā luenga whaafitai lava. 2 minute
ua te ai le fitu a fitu o le tatou polokalame le ata o le taeao ia e faamaloa atu ai le atunu uma folofatu malo le soifua lelei ma le soifua manuia ia o le aso muamua o le tatou folauga le masino iulai ua tatou ia i talofa lava. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. See
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the bambao, su fongalo mua, atau le tayao. Yo tato por kala men atal tayao il le futa to to fe lo ai lungo pe un e le lo fa mala le le tua fa tal fa tua e ro tato tu no ma lo fo lau io vai la le tato o mel masino julai e fa no fa pe tu ia o le masino fo o kuso pe tato o lia tu sai mo fu fuanga stato malo i Samoa ia tato te malanga e lo Samoa sa lo to po ia fialu alu mele ia fa talo fatu le ngang fia tonu ia na wa tu tolo fo nga luenga o uni ia le wa te el tato sa o le fo longa le masino julai le tato ia le taia muia taia fo le lo fo le tua fa talo fa ma o fo lo fatu ai le tato tu so nga fa fe nga fo le tua lo le tu tu pu mai fa le tua ma tau si sa wa o le tu pa tina pe fo na fa le pe fo le malo se le tu no na fa na ia fatalo fatu le taia fo ma lo fo lau ma lo tau atai ia le la fanga solo tato por kalame e il fame moe ia ona minuto i luman fa fonga le talo tau fam nyanga soifua ia ma fanga solo to la volta tato por kalame e le alua le yaso wa tau ale lima na le fiafi io e umil tato por kalame le yaso por tato maftanga melia ia usimaia fa fonga le fa fianga o pese ya tene le ula fala o le ape spesia tu le tai au tala to fo fa fianga le tai au to tu le nei si fongo le mua
O le tātou tala o le tau mo le tai au pe no whaalia lo official vai tau. Langi le lei le tau le aso le lei, whape fo i tai au. I o le sa song fua ma le aso lua lono winga o le tau i o valo i o le official vai tau. Matua i langi le lei, ale tau lei. A mata tu lava lei wha solo atu i le aso lua o le aso fou. Ia le ua mata fo i na tātou vai o winga langi le lei o le tau. Ka piti whape na fo i na langi le lei le tau. Tau naki e langi le lei le tau whape fo i tau po i a mawai rapa. O whanganui ma manu atu whape fo i a Hawke's Bay. Ia le ngata i leo Marlborough. Ia i ina i timu i le aso nei wa ia fo le mata le lai nisi o taimi. O le maulano o le fua le malulu whamawina to ese le lua. To ese le lua le nuu leo Marlborough. Ia e tasi o lo iai a taupo to ese fo i le lua wai rapa. Ia e tonu lo i manu atu. Lono winga malulu o le tau. Tasi fo i lo i Hawke's Bay. Ea mawhanwhana o le maurunga le whamawina sifurima. Nule o Hawke's Bay sifurima fo i lo i whanganui. Matau naki ia whape fo i kapiti sifurima sifurwha mana o atu. Au kilani e ina i timu nisi o taimi e wa ia le mata le lai nisi o taimi. Hape na fo i Hamilton e tusa le tau mau kilani. O le motu i saute langi le lei le tau i nisi vaenga o le pito i lunga o le motu i saute. E le au fia ina le Sony Blenheim Picton. Ia o kalai estete langi le lei fo i le tau le so, hape fo i Queenstown e langi le lei le tau. Ia o tali malo le nuu leo Queenstown le tele o turisi mai Australia leo ngā solo mai. Ia inu vekako le wha malu malu ma ta ulu nai timu le nei aso. Hape fo le tau Dunedin, ta ulu fo nai timu nisi o taimi, e wa ia le mate le lai nisi o taimi. O leo te renga nao le atunu nei aso i fōringa mai, ia o i nei Mastone, Palmerston North, le Ven, Martin Braff, a solo mai Wellington, ia langi le lei le tau, le au fia i pori lua, ia manu ula tamai, ia o le te leo vaenga o le atunu, e wa ia le mate le lai nisi o taimi, ia wha malu malu nisi o taimi. Ko mele ofisio le vai tau ia pia le lato vai mamau atu i nei, ia ina i timu e le tele, ia ai luas fulu valu fo le vela luas fulu lima le mafan fana. O le angoto i fo le lai le so Wellington le 5 minute te ai le lima na le fiafi. E oso ai le lata iau le tois fulu 5 minute i le valu i le tai awa tai au. O le fua le manulu i Wellington manu tua o yolo i ai le o i wanu mata tasi lo i polilua. To ese le lua lo i Mastone. Ia pe o lo i eita tau na to ese le lua wha solo i lunga le lima. Fua le manulu i Wellington manu tua oi. Ea mawhanwhana lo amata ma le sful wha solo atu i lunga sful fitu. Tala o le tai mo le au whangote le iaso Wellington sua le tai. I le te o le ono i le tai o nei pe le tai i le te o le sful rua i le au auli. E ona to sua le tai lata le fitu le fiafia na nei. O polilua sua le tai lata le sful tasi le tai o nei pe le tai to i 2 minute i le lima le fiafi. E ona to sua i leo le tai le te o le sful tasi na nei le pou. Tala nao le tau mo le talo le tai mo le silfia le tunu. Ai mo la to e lafo la to tupe le yaso ia ele umalenga fa tai mo le fa malo atu i luto wanga le Samoa. Tupe Australia ile so e valus fu valus sene. Ai alu mo la tala Australia mo la valus sene. Ai alu fiti mo la tupe tala to fu mo fa sene. E le tupe America ile so ono fu ta sene. Ya watu mo la tala New Zealand mo la ono fu ta sene tupe America ma no si tele tupe America ma Australia. E o tupe Samoa ile so tasi tala New Zealand mo la tupe Samoa tala ono fu lu sene. Le la mana yo to ya lu lu tupe ta to. Ia afa pe fia la folo tupe nei ia fa tele titi ia se te ale iva nga sfulu ia na la folo le tupe ia pe siaki mo moderator for tupe na ia po se irunga ia pol na la va no fo ilalo tulo ia tala na le tupe ia mo tala le tau mo se fia le tulo ia te minei o la va no fa murianga wa soifua ia mo oila soifua le ia so fa tala fa tu por klame ma lona vol folau ma lona tau ata i manuia tele lo was whanau le yaso tu mo pel tato i meli na aso whanau at samocapitalradio.co.nz pia fia maisi whamanuianga o le tusi whai tau lo mo le tusi e Filipi e whawhi upe wha tusi le apostolo Paulo le kale se Filipi i au tau oli le li i au le au noa au te toe whai atu i au tau oli i o sautua lua mai le Mnongo le apostolo mo tātou, i au tau oli i le ali. Au le au noa au te, toi whai atu i au tau oli. Ia, le nganga oli. Le yaso, ia mau au tau,
ona soifua nei aso pe upo le apostolo. Filipe fafe upe fa manu au tō wa soifua pese nei mai le Kalesia Katoliko St. Anne's i Newtown i o la pese atu e fa manu ia ilo wa so whanau. Whatala whātu nei teimi smel whafonga ia o tala foi nei o mena tupu laulangi tele o tausanga mawai i le aso mua i ulai. O le tausanga tasi walu tolu sifuru malfitu na amata ai ona le stala i tonu o welese ma engelani i aso whanau o aso whaipo ma aso na maliu o le tangata e lenta ue latou o le civil registration. Tausanga tasi walu tolu sifuru fitu i le aso nei. Tausanga e tasi walu ono sifuru lua na whaavai ai i al whaletusi le ta o le Russian State Library. Whaletusi le i tonu o le malo Lucia. Ia le alaua ta ua nei la i le teimin nei. Library of the Moscow Public Museum o whai mawhale mahataanga na whaavai tausanga tasi walu ono sifuru lua i le so. O le tausanga e tasi walu fitus fulu na whaavai ai i le mitanga alwenga o whaamisinonga le malo o Amerika. Tausanga e tasi walu tasi e whapea o le urua i vala au lea i se telefoni whaava malo po le international call na vilia tuai i a kata lea o St. Stephen i te tonu o New Brunswick i Kanata a ngai i le malo tele o Amerika. O na tupu le tausanga e tasi walu tasi. O le tausanga e tasi iwa o tolu na amatalia le tuunga wila ta ua le tono le malo falani le tau o le Tour de France.
taimi mua lea na whai le tuunga wila nei ia o alu pēr tuunga le nei. O le tausanga e tasi iwa lua sifuru ma le tolu na wha lea ngā ina pe na wha asala ina ma le toi talia ina e le palemene a kānata tangata mai le nuu leo saina o na toi malanga tono kānata. Wha asā e le palemene le tūla fono na wha avai le sol tausanga tasi iwa lua tolu e le malo kānata. Sās tangata mai saina o toi malanga atu tono la tua tunu. Tausanga e tasi iwa whas fulu ma le lua na whawaina i le malo Australia. Ia le vaenga le tau pena avea iloa ia le malo Australia le vaia e tau le Australian Federal Government o na ola tau lava ia o ina tax al malo Australia. Ai whaalea o ngā ina le lisi alato o nanga tau le State Income Tax. Whaalea o ngā ina i le so ai se e mailea o inga o tax na o le malo lava Australia na te au ina. Na tupu le tausanga le na e tasiva fast fulu ma le lua. Tausanga e tasiva fast fulu ma le fitu na whaavai ai ia le fuava le tau o le malo Filipino po Filipaina. Tausanga e tasiva onos fulu ia na maua ele tutu o tasi o le nuu lea o Somalia. O tatu tala ia e toi whaia a toi maua lava noa whaafonga le tei masani whaafitai lava. Fofonga o le laumua. Manu o le vaveao, tau sani fumao la au. Ae ala usuita, ile faiva o mafau. Talu o lo upopole, ite i uwale tau lau. Tau nu uaile uku, uale au le ina iau. Se i fai mai sau uku, e tua ini mala, e tua i manu, sau funala upele, tau o sinai pumai manu, se inu ane ai, tama ole nuku. Fia e ile te ine petua inia o uku sata fai male mau a mene iluma ai atu lo uloto ona osa utukua inana e ili lo utumau ai ali na otuma se i fai mai sau uku e tua ini mala e tua i manu sau funala upele tau o sinai pumai manu se inu ane ai tama ole Whawhiwhianga tuai e le tātou tunu, ia wā fwoi whawhokanga. Ia po tūlang fwoi, e ni tai au, ia o mai na matanga o lei. Masina ia te oe, ma le ainga,
Ia o te tonu o le aso mua le nei o le masino iulai a tātou New Zealand, ia ma Samoa, ia o le aso whai uni o le masino uni Amerika Samoa, tutuila, ia whapea foi mahoi, ia o tātou aingo foi Australia, ia o nei tātou aso mua, a lor tau atai, ia o lo folau pele sao New Zealand i tonu o le tau malulu, ia o le van tātou loe malulu New Zealand, tātou mai ini malulu le tunu, ia malo le on sai, tonu, ia o lo mawhanwhana o e le tamamatua, pāpea foi tātou tina mātutua, ia wai, nei tātou matua tausi laua, tausia le lei whale o takata mātutua, tonu foi e le utu vale o a inga asina i o lātou mātua, ia malo, o ia le foi le mawhatio, nisi au mnanga whapea, ia o nole le lava o fō mai, o nurse e ngā lulu i te tonu, te le ava no wha fō mai, ia ua uti tangata, wala iti tangata e whaia ngā luenga, o le no winga, ia awa peo e so whanga tau sa ili sau ngā luenga lumana ia na tonu atau sanga telu te aonga sa ulo e fo mai le nurse ia pe whafo ia e whatu alfa maa lo umare whaftai la tolo whaile ngā luenga le lei o le tau singa o tātou matua taus ia le tau te iloa umi fo iloa man malusi e fo ilea se matua i fo i e le iase se o tātou e la titi e pia tau te mātutua malava i o le melea e vai tu lava i fa mo maunga li usila i le fa mai o lo alu ai lungal no mela o la tau o lo mali liu i fa mai mai la tau lo mau al fa mai ia le fo sai fo fuanga tato malo pe no me ita tau i le lanu me mata ina ia o la sa roto a ia pe te yane ia le mai tau atu tu mau pe la moli ma vai tu la malanga tato pale mi o Jacinta le malanga i oi Europa le na fe le NATO fa yelan tau talanga ia e feo i sa loto tangata fo i e le inyo la tau fi fo fonga o fa ia e o alta to palmia ia tu mai me po ata ni usila ia la feo i tangata ma mask te lo se tu le leina a ua tātou te tai pe i isi atu nua langi la usa o loto la tau o tātou ia pui le lei pe tātou e masi leo tātou mātua fa mo monga i a maio i la tau i mai tu mau tu lou lea upu ia pe i po i ngō fia lava o le mele ia fia lava te iai o le tamamatua tina matua mai tātou ma fai pe le ufi fonga pui ai tātou ia pe whapea e te alu se potonga sai poi ponga sa aswhanau ia po se potonga tele mai se tātou e kālisia i nisi o taimi e pe te molanga fo le valele o foafi o le taxi o le pasi ia nai fautua ina e fai pe le ufi fonga ia mai el tātou whawhiwhianga nei ma le sunga ia o le tau i o whatunga, le sunga ia Alfred Hankin, ia po le whionga alman mana ma le whai pesi, ia le whafonga lo le tātou tala mai sa mom telefon, nei tai au le si whafonga leo la mua lo e whafonga mai ia le pesi pisenga, ia mana le tau tua i le nei tai au o le aso whareile. Sulu o le la ua o so le o se ua funa
O te toe whātala whātu le tātou tunu le whai o le vei aso, alo maia o se isi whao poponga o tātou telefou. Ao whamana tuina I pēru yupeli auro le tātou whalapa patonga nupi wha. O lo whapea fōi o na pātpatia le au sia o se mataatia fōu le whaasirianga leo a seta le nupi wha. E le taua whai e siri atu ma le tasi piriona tā lai nei tu sanga. Mai o le whaalapa patonga mua le malo o latu au sia se tūlanga whapea. Mai o manatu le komiti whaatonu le na whai unga. O le atu tongi umatu le salau pasene o le tului wha au popo wha mea lofa mo le nei tu sanga. E fsoswani e le wha ama ite le tamau aingo le tātou o te nuu. E le au whai sao whanga se lau tolu se furu afe mo na tupo. O le salau pasene leo, le atu wha atuai le onu se furu onu tesi ma le 5 miliona tā la ua wha atia le wha ala pupitonga mo le au whai sao whanga le atu nuu. O pasene o le au wha matu I natu, e au fie le lua se furu ma le wha tesi ma le 5 miliona tā la. O le 3% le ua mai o le tutongi atu I le atu nuu I le aso se furu ma le lua aperila le tausanga le nei. A o le lua se furu ma le ono tesi ma le 3 miliona tā la. Tusa leo le tolu tese ma le 2%, o le awha amatu watu e afu atu le so mo le au whaisau whanga le atunu, e amata atu le aso mo Julai, e o atu le aso lua se fulmaliva Julai lua fe lua se fulmale lua. To toi ai le 2% mai le 2% le fofoi no le neitau sanga, o le atu tongi atu le wha uma e le aso mo o te sema, o le tau sanga le nei. O lona tau au whae lea tusa ma le ono se furuono te se ma le 5 miliona tā la. O le tului wha mea lofa uma o le ama whai o na wha amatu watu, o le a wha o ngai nai upenga ta wha ilangi, e restala matala I tua tupe alma malo le au whaisau whanga. O ria fwoi mea lofa, o le te tusa ma le whainga sai ei mua, sa na o le au whaisau whanga o lo ngā lulue pea, e maua I ala tō wha manu yanga, ai o isi fo I vaenga e alu I te tonu o le sao whanga le tangata whainga wenga. Peita I o le salau pasene a tolo watu I nātu, e au fiai tangata whainga wenga, mai lātou o lo iea lātou pa lene nupi wha, ai ele o toi whainga wenga. Wa te tala aloa ia se potu whaapito moa o onga, mo whanaua onga mtanga wenga wa onga ta alonga maanga nuu, wa whaingoina o le soifua o wina, po o le Long Life Learning Lab, o le ngā luenga wa whātupe mai le malo in tia, e se whainga pa anga ma whaalapo pitonga malo so whātasi, e awhia I ma UNESCO. O le tala I nalo I o le polo keti fōu, na tau oina le sui officer sili o le matanga luenga o a onga ta alonga maanga nuu, le fionga tua au pepe perenise tinei, o le sui officer sili le a vau pe star, matangi neru mawala, ma sui ofisa Sydney al mtanga wenga. O le tamaita I anisha o le konsula lea o le malo in tia I Samoa, na ia tu inatu aloa ia le neipolo keti wa mai a, I le matanga wenga wa onga ta alonga maanga nuu. O le afionga le minsta wa onga, le afionga se ula yoane, na ia momoli ina le saunuanga wha apitua le wha afitai, e le malo in tia maana pa anga, wa mawhai ei o na whātaunu wina le nei fōwhanga pitu silion tā wa mowhana wa onga, e una I aino lātu wala o ina e wha au wau pēha, ma le whaanau naunga, ia awane I tele ni whanau e musu mai a onga matu ua, ma le mauti noa e selu mana I mautu. Wa pipi I atu sa mo le whaata wai no le aso whaapitoa le lalulangi whaavao malo, e whaata wai ali I matamai ta I lo ngā lulue lungo vaapo o sailor. E le whaatawe na ia sa mo le aso tāua, na whaatau tei e se sauninga whaapitoa le Edge Marine me tāu te tai, e pe ona mōli mawina e sui o le malo e meisio nisio I lanto o lo ngā lulue, ma tau tua fo I le au o nanga. O le sini au tu o le aso whaamanatu, o le whaasoa o laumalanga mai le tua nai, se ia o mai le aso. E le saunoanga au tua le minsta lango le mtanga luenga o ngā luenga whela ua inga māti na e te tele, le whionga ni wawa e ti malolo, ne e momori e le wha malo ma le wha aftai, I tama whanau uma le atunu o lo ngā lulu e pē lunga waa, wa le ngata o atunu I whafo ai u wha pē fo I te tono o Samoa. O le aso lusa whanma le limo Juni te usanga te itasi,
Wa tofa ina le whaala popitonga mo le pui o le siusio manga o le ngā tei whale, mga aluenga I lungo waa po le International Maritime Organization, e a vea maso wha pito tangata whainga aluenga uma, I lungo waa e au fia ai mapailate. E ui ina a fia lo tātua tunu uma le laulangi a toa le wha mai il Covitis Fudwiva, ma le tele ulu I taua whaafsanga I mitangata whainga aluenga I lungo waa, ai le mai tau le fita o lo fisanga ai le o tu o mawalalo I nai le tau tua I ta mali I maalo wha na wale atu nuu. E le tau o lo latu sao le ta mao ainga o Samoa, ma le ati na na o ainga te tasi. Wa wha alawi loa I fo ele fionga le swimming star mtanga luenga, wha moe moenga mo le lumana I le company wa a Samoa, o le wha wau leo na sa ili wawa no mo tama wha na wale atu nuu, na mo mori fwil wha malo le fionga le minister nang lango, ona o langa I mea lei a wale man wia lau tele o tangata o le atu nuu. Ua whai loe le fionga le minister mtanga luenga o ngata alonga maanga nuu se ula yone tu au. Wa si tia I le 2 miliona tala le se leni whaanganga le malo, I lana tala whaatatau o tu le paketi ua mai o pasia, Mol matanga luenga e whaanganga le moati na ino le asosi ta alo I le antanu. O le sitanga o le tasi le miliona tala le se leni whaanganga mai le tala whaatatau o tu le tupe, lua whelua tasi lua whelua safuma le lua, na whaasa fua antu le anti na ino nisi asosi na o le 5. Petai le sila mamao le malo ina ia launga te sil tele o asosi ta alo I ia whaamnuianga, ma ia lava le teimi e atia e mafua mai ai ni so swani fa a wau le malo e tu ina tu pe I le teimi ma le teimi. O le nganga ato e pe ona fa ai loe le fionga le minister e na ia lava ta pena a sosi ta alo uma e lua se fuma le varu wa fa ama wina le mtanga luenga wa onga ta longa maanga no e na ia ati na eina la tau ta leni. Fai lofo e se ula o le tele teimi matau sanga walu o ise sosi ta alo e anga e le Sasnok, o ise anga iantu le matanga luenga, ma ua whenu mia I vahenga I te tau o na wha mua. O le ala le watonu waile whai ngā malo wa iei nei, ia whaasa fua ma iao fia uma asosi nei, a wale ati na ino whanau o lo a mata wha whai lele la tau ta leni, mo le teimi nei, ma le lumanai. O tala fawia mo le whaai unga le vaiaso, man wia le tātou o tenuu, whaasoi fuia. Ta alofa lava I telefou mai le au nanga a le si fonga le lau mua I Wellingtone. O le tala mua, o le ua wha amautui na mai nei se whea ngai ngā tā ua I le tala wha asolopito o New Zealand, ua te tala ma sa o loto aia na whe wha ataua inga, ma se tasi o mā keti au pito le lei mo ana o loa e wha atau I atu nui whafo. E wha atau sanga so o whea ngai le mā lo o lo tu nei o New Zealand, ma le whaatala noa ina o le nei whengai ngai le bā ma le Unio Malo Europa, ma e sa le I whaingo fie ia whiuta na inga. O le tamaitai pāremia, Jacinda Ardern, ma le pelestene o le Unio Malo Europa o Ursula von der Leyen, na o la whaai loa mai whalawai tele, ia au ililinga o le nei whengai nga, I se sauninga I le ai o Brussels I peleseuma I le waweao ana le la taimi a New Zealand. Ta ua mai leo o lava I leo o onga o ia tala noanga, mai sa fia tele ai le tamaitai pāremia, ai mai se le minister o whaatau inga Damien O'Connor, I le vaenga whaai ua ia tala noanga, a o le I whaai loa ina mai, le taunu unga e pei ona ua ia I nei. Ua se furma le whaale le tau sanga o tau mawhai le malo New Zealand, mo se malienga I le vama malo Europa, mo ana o loa e whaatau ina atu I ai. Mai o le saini ai o le nei whengai ngā, I le vāo I tu e lua I le so, wātangi ai le fia o le malo New Zealand, I wha manu ianga e maua mai ai, ai mai se lava mo le au whai whaatoanga, ma company ngā osi o loa a New Zealand. Whaalia mai le tamaitai pāremia Jacinda Ardern, e tā ua tele mo le tamau ainga o le tunuu I le taimi nei, ia le whengai ngā ua seinia.
ona o tūlanga wha le tonu ma mawhitianga sa hawhiai le tunu u mawhua mai le wha mai ko viti. E luas fulu ma le fitu a tunu o Europa o a bea masu i a wai o le EU mai o tunu umanei e a fie lalo le whea ngainga le nei ma New Zealand. O loo fuafua ina e o atu i le tausanga e lua awhe tolu sifu lima ua o i le tasi tesi ma le valu piliona tā la le tau a whai o loa New Zealand e whaatau ina atu i atu nuu nei o Europa o se tūlanga e sili ma mau atu ona le lei pe a whaatusa i le whea ngainga le le 11 nei ona seinia i le vāo New Zealand ma pele tā nia. O tuutuunga mai e inga o le whea ngainga o le a o atuai i le ivas fuma le 5% o lo uma mai New Zealand nei e whaatau i Europa o le a le ai se tiute. O le so la so mua ua wha mamanu ina aiswinga fau e pei o na whaatu langa ina mai e le maa lo mo le pulea ma le whaafua ina o nanga wha le soifua maa lo ina i le tonu o le tunuu. O le amtanga o le tausanga sa wha iloa mai ai e le minsta le soifua maa lo ina o Andrew Little ma le maa lo ia swinga te tele nei mai o le a mata o na whaatino maa lo ia i le so le aso mua o Iulai. O se vaenga tele o swinga e au fi ai le whaalea o ngā ina lea o pūlenga e lua se fulu mo whale mai te tele whaaitu maa lo po o DHPs ia ua lewa o na iai i le tonu o le atunuu. O le a le to iai ni pūlenga ia wha DHPs ai o le a tasi le pūlenga i lalo le whaalawa o tonga fau o whaavaina e ta ua o le Health New Zealand po le Health and Said pe a whaapupuu. O le awhia ngai le Health and Said ma le tūtau i le pūlenga o le whaangai o ia o nanga tau le soifua mālolo ina i le tunu a toa. O le mtawha ioi lea sa awhia ngai ma komiti nei sa ta ua o DHPs. Ai o le mtanga luenga le soifua mālolo ina o le ama mawhaatua lātou ngā luenga i le fuafua ina lea ma le whaatulanga ina le lei o whainga whaavae mō mana o ngā tau le soifua mālolo ina le lei o le tunu a toa. Na amata mai le tausanga e lua awhe lua futasi o na iai le whaalawa tonga le tu mau o le Health New Zealand. Ai o le pasi ai te lua nei o le palemene o le tu la fono le ua whaingoina o le pai ora po o le lumana ai o le soifua mālolo ina le lei. O lea ua alo i ai amatatu i le so ia le whaatino ina o ana ngā luenga whai. O le atu inatu se manatu whaale tu la fono le malo New Zealand i le whaamisnonga whaale vāo malo a le lalolangi le International Court e te enai mafuanga le malo Lucia na laio na lātou o sa ia le tunu o Ukraine i le amatanga o le tausanga. O lona lua i le nei o taimi ua whaali ai se manatu whaale tu la fono New Zealand i luma o le whaamisnonga whaale vāo malo le lalolangi e winga i se mata upu e lea fia ai. O le taimi mua, o le langolango ina le New Zealand o le malo Australia i la natal sanga e whaasanga i le malo i Apani i le whaangota ina o le ia o le tāwhola i le tausanga i lua awhes furulua. I se whaasara launga alo ia mai le minsta o vai whafo New Zealand na naia mahuta whapea ma le loia sidi le malo o David Parker na taua i whapea o le alu i New Zealand tau mwhainga tau whaasise le malo Lucia e whapea o lo tāle whengai ma le tūla whono whaale vāo malo la lātou o sa whainga o Ukraine. O le tāsanga le malo Ukraine wai luma o le whaamisnonga whaale vāo malo o lo te te malo si ai i le tua inga Lucia e whapea e matua to tele tangata Lucia na whasio tia Ukraine i tu malo i sasae o le tunu i Luhansk ma Donetsk lea na mafuai le o sa whainga ia Februari. O le whinaunga le malo Ukraine e le eise mea whapea na tupu i ona i tu malo ne i lua i le tu i sasae ia mai le ai se mafuanga te tau whaale tu la fono ua whai ai le o sa whainga le nei a Lucia o Ukraine. O le manatu whaalia o le malo New Zealand e lango ia le malo o Ukraine. E ono au fi ai lani whaamtalanga tusia ia whapea mani mōri mau whaatino e whaamau ina ai ona langona ma se manatu whaale tu la fono i le nei mata upu. O New Zealand o stasi o tenu e whaase furo le lalolangi wa lātou langolango ina se whaalinga whalau i tele na tau la mua ai le malo kanata na whaali ai le tāpena pena o ia malo uma e tu inatu nia lātou mōri mau mani whaamtalanga e langolango i le
mata upo Ukraine I luma le wha masnonga wha le wā o malo. Sa wha mawhaina mai e le lilo I Silio David Parker e tā ua tele mo New Zealand le mauti noa o lo sa o ato toa le wha ai ungaina le wha awingaina o le tula fono e au fiai ia le mata upo sawanga ua wha umati ai ia tangata e to tele. E manatu le lilo I Silio New Zealand o fe ese inga I le vāo ni mā lo e le tau na wha le leia ma fo ia I awala file mu e pei o le wha masnonga wha le vāo mā lo a le langi ai le o le wha ngā ina soli tu la fono o ni whainga ma wha mā losi ia po se taua. O se su ngalo te mai nei o le tamau ai ngalo telo le tunu ua I loa aise tūlanga wha le tonu mo waenga ese o New Zealand. O le su ngalo nei sa wha tino le wha la pautonga e ingoa o le Westpac McDermott Miller Consumer Confidence Survey wa tangi ai le a wha ino I tū malo umo le tunu u I whainga tā ma wha whita uli o le tamau ainga. O le tau tā o iai le tau o le soifuanga o wha li mai o le vaenga au tū lea I le tūlanga le mautonu ma le mautino se lumana I le lei mo tamau ainga wha ai tū malo. Wha ilo mai e le li e sua wha ia Nathan Penny o le whalitupe le Westpac e wha pe o se tūlanga wha le tonu lava o lo aadi e li mai le tei nei. O le tele au I tū malo o whea ngai ma tūlanga le mautonu o le lumanai. O au kilani sa wha mawinai se tūlanga pa u maua lalo e teo ese le tolus fufitu po le minus 37 ia pasene I le suenga e pei ona tā ua so o tua I le tū malo Northland e to ese ia le tolus furu 2%. Tele mafu anga o nei tūlanga wha le tonu e pei ona tā ua le li Nathan Penny o le Westpac e o fiai le wha mai ko vitis fuiva sa fiai tangata whi ngā luenga ia sa mo o mia mo ngā luenga I whaatu anga mā tina e o la fumanu. O te ena malosi el kompani o le New Zealand King Salmon ia se lipoti na ta ua ai whapea o lea kompani tele ua iai le fufuanga I fia whaatau ese I nātu. O le lipoti le neina lo mia I se newspaper Australia e whaingoina o le Australian I le lulu na te nei. O lo ta ua le lipoti whapea o lea ua umo na tō fia se whale tupe e whea ngai mo le sa ilinga o nisi e fia whaatauina I le kompani le nei a New Zealand. Hei taila, o se whaasisi la ngalo ia mai le New Zealand King Salmon I le aso nafi na la tau whaamaunia mai ai e le I ai ni tarunoanga o whaia I le vāo le kompani manisi o lo fia whaatauina. Mai o lo tu mau pēo na lisi le nei kompani I le ofisa tu tonu o whaataua ingo seo kompani New Zealand po le New Zealand Stock Exchange. O le kompani le New Zealand King Salmon e umia el kompani se ainga mai Malaysia le fast food percent on sea. Ai o isi sea e umia el kompani saina ingo o le China Resources ma le whaaputu ngā tupe o le super a le mano o New Zealand. E to ono tangata na tā fia ma loka mai e leo mai se no whanga wa levo na tōla wapi ai I le mahanga bay e lata I Wellingtone ona o se lata u te e ma fuoi ele. Ele ngata I na tā fia ai e leo tangata nei e to ono ai sa ho pena fo I na tala ina I lalo I leo I fole ie mani fale le tu mau sa whaanga e to nofwai I tangata I lea vahenga o le lo mua. O le stofia nafi lea na os fo ia I leo I a lea no whaanga o tangata te mo le whaataunu ina o se pola inga mai le whaamsinonga na tu ina tu ia I la tau I la sa luas fulfao me ina ia o ese matu ua ia le ele na la tau no fo ia wha losi. E dusa ma le to limas fulu la whai tangata na apia I lea ele e au fiai nisi na se e atu iai ina ua ta ape ia le te e ho le nei sa whai e luma o la maota o le pāle nene. Whaalia mai e leo e whapea o tele taimi sa o la tau whautua ina ai nei tangata ina ia ta ape ma o ese mai I le ele pei ona ta ua. O le to tele lava lao la tau sa o ese file mu se ia vanga na ai tangata e to ono ia ua ta fia e leo e pei ona iai le aso na nafi. E se furu male iwa le a whai uma liu ona o le COVID-19 furu iwa I New Zealand ai fitu afe e whase lau luas fultolu le a whai o isi mai fau sa wha mawina I le astofi ia nafi. O wha mawanga nei al mtanga luenga le soifua maloloina na ta uai
e wha se lau se fulu tasi la wha i tangata sa tau fia i fole mai, e au fia i le to ono i potu mō ngase ti ngā hina. O mo liu fo inei e sfruiva e au fia ai i tangata to lua na maari liu i tonu o Wellingtone, ta i to tasi mai Hawke's Bay wha pele tu malo Nelson Marlborough, ai oisi maliu o Northland au kilani wha pele Waikato ma le Bay of Plenty. Ua o toi nei i le afe, 5 se lau lua sfurulua, le a wha i tangata ua maari liu i tonu o New Zealand nei, ona ole ko viti. Ua whaelo mai e le malo, le atu mau peo na iai i le atunu atoa i pui ngā o le borila nu moli, ona o mai ta wina le nei taimi le a ngā i lunga la wha i tangata e maua i le wailu siko viti. Whaalia mai e le minsta o ngafa nei ma le wha mai o Aisha Beral, ua whaia nei fuanga wha au popo e le malo, mō maa sina o lumana inei, ona o le tulanga pisi o whale mai i tu SS o le atunu u i tangata ua maua i le mai o le flu i le nei vai taimi. E wi ina mai ta wina i ele fori ngāru i lunga o la wha i mai fau o le COVID-19 ai o lo feo lolo lava pe a whaatusa i le tulanga sāiai i le amtanga o le tausanga. O le amtanga o le vai aso na wha ilo mai ai e amantatu i le so o na wha lau tele i le tui pui le flu mo ta maiti tolu tausanga a ngā i le sfurua tausanga le mātua a toa ai foi ma le anga wa ai o tangata ua sidi atu i 5 sfuru tausanga o le soifua mo lona lua o tui whaau pōpōpō o le booster o le COVID-19 ma le iwa. Lo whaau tua ina mai il te mai tai minsta a Aisha i ale mamalu o le tunu o e le i whaia ni tui pui o le flu ina ia ngai e whaia i tui pui e whapea ona fiso soni tele le tūlanga wha le tonu o lo PCI i e whale mai le nei vai taimi. O aperila lea na se e mai eile tunu atoa i le moli lanu moli o pui ngā o le COVID, mai na whaalia mai e le minsta e le o se tūlanga tāla whea ngai pe ato e fo i le tunu i le lanu mu ai o le atu mau i pēr mo le teimi nei i le lanu moli. Whailo mai e nafi e le mau ai le COVID o le li sui pāremia ia Grant Robertson mai o lo o manuia o ia i le teimi nei e leo a whaina tele i le wha mai. Sa whateitai le vai aso le nei e tamaiti a onga o le tausanga se fulu i le tono New Zealand i ani suenga tā ua se lua mo le tomai e whai tautusi ai i a matusi a tofo i ma le tomai le mata upo le numela. Ua whailo mai whapea o le amata i le tausanga lua afe lua fuwha o na mana o mia tamaiti a onga e pasi i suenga e whai e lunga o fisota inga tele vavave po le online assessments e na ianga wa ai mo so se vaenga lava o le tūs pasi fo le nei o le NCEA. Peita ai na whailo mai e le pule a onga o le onga mao lunga le James Cook, le Leo Grant Macmillan, o lo o yeila na whaaboe moe o le asui e le ofisa e pasi e suenga ma whailonga whalea o onga po le Qualifications Authority i e suenga nei ona o le oulua i manatu malangona ua whaalia i ai wa tangia mai ai e whai lawa sina whainga tāo nei suenga. Ta ua le li pule a onga a whai suenga ia sa whea ngai nei muta maiti i whaataita inga o le vai asana nei o le a wha o ngai le lumanai mauti no lava o le a whainga tā mo te maiti e le ngata i le whaatulanga ina o le whainga o assessments ai o le tulanga māwalunga o iai ma le ono tele o le teimi e anu i le wha o ngai ina upu ai le titi le teimi e wha o ngā mo le nu mela. O isi pule a onga sa fisiringia mo ni a lātou whina ngālo e tūsa o le neima tā upu e ese lava o lātou fo i langona ai ma furi lava i le manatu e le tau le mta ngā luenga ona toi sila toa e nei fuafuanga a le ia o i le teimi e whaatino ai mo le whanau a onga. O le aso nafi ina tau au ina tu ai se tau sanga lo tele i le Parlemene i Wellingtone ina ia fausia se tu la fono e whaasai le toi whaonga ina o whangu plastic ia e tasi ale whaonga o na la fua i lea. O tangata e finau mo le saunga le mua le siu manga sa whaapongai i le whaamā pōpoina o le nei tau sanga lo tele ua uma o na seini ai tangata e se lau afe lea whai. O le tamaitai pule o le parti le Greens o Eugenie Sage sa i Italia i le tau au inatu le nei tau sanga i le Parlemene. Ua pasi le pulenga o le ayo nei pia le Hawke's Bay se si tanga o pito mawa ai o la fonga tu tongi e tangata i whale motu i lea fo i vaenga o le motu i mātū. O
O le sitanga le nei e iwa te si malawalu pasene mo fale te tasi ua whaamataleina o se sitanga o pito mawae ua whaia I la whakone I o fale a tō mo mea tō tino I le tonu o le lua se furu tausanga ua tua na I atu nei. O le whono na fia le pūlenga o nei pia na pāsia ai lea fuafuanga. Whale mai e le purinu ia Kirsten Wise e whapea ua whenga nei le pūlenga ma whale tonu ma fu mai le taunga tā le soifuanga lea ua si tai e fo I ma insua a tō ma isi mea le tau o na tutongi. E whape foi le aitua ai o Hastings la tau, le foi na pasia na nafia lo na pūlenga si tanga o le lātou la whonga po le raid I le ono te si malaiva pasene mo le tau sanga a sau. Ta ua ele tamai tai pūrinu ia Sandra Hazelhurst, ua le ma whai lava na alofia le nei si tanga, ona o le tau ngata o le tau o mea I le nei vai taimi, ua a fia umai lava ngā luenga whai I whaare malo, whapea ai foi ma a inga tasi. Ma le tala whaaiu o se li voti le tomai nei le ofiso leu Wellington na ta ua mai ai e to whaata ngata ua tā fia nei mai le lisi e se furu lima le sa whaasara lawina o lātou wata I le vai aso taluai. O lātou uma nei e to se furu lima e pei o na whaailoa whaalawa I tele leo I o lātou wata mo le sila fia o le tunu o tele sa fia ini sori ngā tū la whono I le taimi o le te le sa whaia I luma o le maota o le pāre mene. O le alisi o lo whaia ne iai sa I li ngā leo, ia mai o lo whaatau sa ngina I leo, ia nisi o le tunu ina I so soniatu I le sa I lia o lātou o lo a fiai. O whaamatanga umai tūsa o le suenga, e ma whai na whaanga I nā I le leina whaapitoa leo, mo le tā fia o sori ngā tū la whono, o le o waru o 555 tasi. O le whai ungana nā o telefou. Malo whaftai, ia e toi whafonga le tunu telefou I le tau le iwa I le tau nei. Nei le whamoi moi o le afa a te o le iwa. Ma ula wanoa tala noa le whionga le minister. Ia o pito su o William Sio. Afa le iwa o le polokalami o tala la ununga o le vai aso le swinga. Ia o le mo le mau fo le tato ngā luenga le sa saunia le whionga le lipule I le aso lunu o le vai aso le nei le ngana whapeo tania. O le amwhaina whafonga iai I le tato lava ngana nei le tai au le afa le iwa. E le whamoi moi o le afa o le se fulu o le tato polokalami o le asisinga. Saunia le sunga I le whaiwhauto ina, Reverend Ufanga whawhia mawala I vau mai le kalesia I whakasa I Kenneth Creek Porilua. Tāsu matasi o tala whawhiwhianga whai pese I o le whawhonga le tato polokalami o le ina I la utina I le afa sutasi. Whaasolo to le tato polokalami masani o le awauni. Le le tato polokalami ia o le lalorangi o aso nei. Manatu o tato pese o na whafonga mai le lisi o tato au le malu Samoa. Ia walan ta longa ma le au ni usila a ile aso a au sitalia a ile aso a tai au. Ia ma le lisi o le au le o Blacks. Ia mo tau ile isilfia. Ia le temene ia usmel whafonga ile whawhiwhianga o le tai au. Ia ma le Samoa Pearl of the Pacific. Tamali ile tu fanua ai no ayona fua Ifa apena satani ilona via poto ile lalolani Ao o mai lei unga wasusunu ile afi Talalala olia papa olia mama olia papa olia mama La la, olia papa olia mama olia papa, olia mama Taufe aile tu aloha, aile
anga pala ai ile mua tamali ile tu fanua ai no ayona fua fa apena satani ilona fie poto ile la langi au mai lei unga wasunu ile afi talalala olia papa olia mama olia papa olia mama talalala olia papa olia mama olia papa olia mama O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalaunga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Ja, na, tonu te uwhati ngā whonga ia o le whasalunga na, ia ai, o le whasalunga na e tā u tele i whasalunga ni, sila ma le tū la whono whasalunga, pia i lawa se vaenga te manatu, ia ele o tu samalo tu la fono fasalonga si fonga lo mua. Il tato fasil silanga nei o tato oloa mai Samoa. Olo mawaina nei oloa nei mo lo to silfia. Olo mawa oloa nei o le ulu e 2 kilo e 2 lua tala. Ia o le ulu lava e 5 kilo e 5 tala. O le talo e 2 kilo e 2 lua tala. Ia al pepatalo e 5 kilo e 5 tala. O lo maua whai misiluki, whai pata, e ta i 2 kilo, ia mal whai Samoa e tasi male awha kilo, e 2 tāla le tau o le pepa. O le ufi e 2 kilo e 5 tāla, pepa maukeni e tasi le kilo e 1 tāla 5. O le masi popo e 1 tāla, ke saina e 7 tāla, koko Samoa e 3 tāla. Tua tusi e mwhaiona o iai 4 Glenbrook Grove i nai. Ia po le vili telefoni leo le o lua fitu, lua wha lua, o no iwa fitu tasi. O lua fitu, lua wha lua, o no iwa fitu tasi. Po le o lua tasi, o no lua tolu, o no valu. O lua tasi, o no lua tolu, o no valu. Ia o le a whaia foi, pe o le a wai i al maketi po li lua tai au. Ia le wunanga nei whaatau o loa nei, ia tamama tuam tina matua po lua. Ia vai whanau e whaatau mas pepa uru mas e ufi le whai whaalifo le sa. Maketi bori lua tai au, whaftai lava. Ia, lisi nea lo tātou au al manu Samoa, ia wale ta alonga male au malosi au se tā lia a. Ta alonga le whaia i fiti le aso a tai au, le taimi la e sauai. Ia o le tasi le au auli, taimi tātou. Ia te siaki pēr lau Sky TV, il taimi o le tasi le taimi le i o le afa o le tolu i le fiafi i le taimi o le taalonga ia fiti matonga e matua iso so o fatasi taalonga i e lua ia o le aula nei o props numero tasi o aki se Yuli o le isi prop o Michael Alalatoa o le kapiteni lea numero tolu na Huka Seilala Lem o Loka Samuel Slade Magris Vui le numero 1 o Ola Chiwan Noah. Numero 7 Alamanda Motunga. Numero 8 Fritz Lee. Numero 9
Eriatana Enari. Numero sifulu Rodney Ona. Sifulu Malatasi Nigel R. Wong. Sifulu Lua Dianglo Lewila. Sifulu Tolu Neria Fomai. Sifulu Fa Lolani Visinia. Sifulu Malilima Danny Toala. Leo fa leo Ray New Year, Andrew Tuala, Marco Fepuleai, Theodore McFarland, Henry Timis Towers, Jack Lamb, Jonathan Taumatene, ya ma Henry Taefu. Wawaia tu ili aulea Samoa tu sai tamaie fato ata alo mo te momua. Tasi lua tolu fa lima ono fitu valu. To valu la tau. Ono i le lisi le nei o le tatou au. Ia o le astona i nei. Ia le taalonga i le tasi le awa uli taimi ni usila. Au le lua na i le awa uli taimi Samoa. Ia lisi la ulo Blacks ilan taalonga mo ma ayelani. Na le faa mo le taalonga lea. Ia o le fitu i le fiafi. Tau lia umalo le taalonga tae o le tasi le awa uli a Samoa mani a Australia a. So o lo fiti matonga i le afo le tolu anga i whae amata i le taalonga lea. O leo te vai uti la uatonga. O lo ta alo uma Charles Piutau, Israel Folau, ma Malakai Fekitoa. Na wali ian ta alo lisi Australia, ta alo lisi tolua no Blacks. E ta alo uma la uatonga taia, o le matua ima nei al ta alonga lea tonga mawhiti. Te le swing o tam ta alo, ma le whaatinonga le ta alonga e maisi. E le o toe iaini tama fo i piki lalo i vaengale i lalo kalapu bo brimia si au nei a tonga whiti msa mo le temine. Te leo ta maiti il supalakapi ia malakpi le whai mai Europa, Japani, Amerika. O le aula ne New Zealand. Props, George Power, ma ofa tu unga fasi, Hooker, Cody Taylor, Lockup, Roddy Retallick, ma Sam Whitelock. Numero 1, Scott Barrett. Numero 5, Sam Kane, o kapiteni lea. Numero 4, Adi Savea. Numero 5, Aaron Smith. Sfulu, Borden Barrett. Sefulu tasi, Leicester Whainganuku. Sefulu lua, Quinn Tupaea. Sefulu tolu, Rico Ioane. Sefulu wha, Sevu Rees. Sefulu lima, Jody Barrett. O leta alo uma whaele au Barrett o tolu lea. Ia, o au whaeleo leo, o Samisoni, Tauke i Aho. Karl tu inu kuafe. Angus Tavao. Peter Kaso Kula. Dalton Papali'i. Finlay Christie. Richie Mo'unga ma Brandon e Noah. Ia la watoa na ia peo na whaelo mai. E le pulenga ale o Blacks. O ta'alonga whawao malo i le whaiunga le vaso nei. Ia au neo le ta'alo ai. Ta'alo Romania ma Italia. Au se Italia a ma Samoa. Fiti ma Tonga. Japani ma Falani. New Zealand ma Aielani. Au se Italia ma Engelani. Afrika e saute ma Welese, Argentina ma Skotilani. O au e ono fo i lea o le taamilisanga le Six Nations a lea a Europa, o lo maranga taamilo ma au na e ono. Ia, o le o Skotilani i Argentina, e o Welese i Afrika e saute, malanga ma Engelani i Australia, o mai i Aielani i New Zealand, o Falani lea e taalo ma Japani, ia ma Italia la o ia Romania, no winga. Ia o le tūlanga nā lo. Ia i maratua o le ngatono le tausanga e malanga mai au ia le Northern Hemisphere po le whai tūlangi mātū. Ia o lo e le taimi o le whai ungo le tausanga. Ia no malanga no leo au le whai tūlangi nei. Ia ngā iru ngā e le Northern Hemisphere. Au ia le vei tonga Samoa, Fiji, Australia, Afrika e Saute, Argentina, ma New Zealand. Malanga uma e ta alo ma au le ngā le whainana o le kālena leo tātou māsani ai. Lakpia le langi. Ia, whate atu nana i tātou tālonga nā, po nei au nā, o le fōua au mai le lisi o le au o le Wallabies. Ia mele tuala, o le tasi le tālonga Samoa ma Australia a, o le afo le toruanga le whā le tālonga Fiti matonga, so o le tālonga le Usila, ia ma le au malosi a Ireland. Ai eno tonunga o se taimi o le taimi nā ta alo ia pani mawhalani. Nona winga la siaki pia lau televise po ese geno o mai ai. E o na tawulunga eno le ta alonga Australia ma Engelani. Eno ingo se taimi su ea ilunga o le Sky TV e ta tauni usila nei. Taimi e ta alonga ese auna peo na auto lo wina. Ia wamai moanga o le whai unga o le vai yaso.
Ia, rai talo na le toi 2 minuti ona tale o le iva. Na va via tatu taimi sole. Ia ma lo fola mo le tunu. Isi meo e fia tala no ina vidi mai le tatu leina. Tolu valu lima lo fatasi. Oi, se i laule au si va ngari Australia. So. O le Australia, o le talonga Australia, ia o le taimi ni usila na e umalo le talonga ni usila ma ai lani. So lo Australia ma engelani. No winga e nofo mai lau TV i le afors furulua i le aso atai au i le audu. Fatu alu ese ma lau TV ni abole lata i le taus furulua i le po. Tau li ere watu atai longa le tai au pa i le po. Ia, e fua ia i whai mai tūru ngā whaisau exercise ma sa whamara stino. Te o wala unofo. Ia, o le au nā le nei o props Australia le Wallabies lea. Enka Spell ma Ellen Alala Toa. Ia le uso lea o tatu kapteni lea Samoa. Talo mon Samoa. Numela lua o David Poreki. Numela 5 numela 5 o Darcy Swain. Numela 5 o tau vai lea tui ngoa tama te o se ngoa. O Cedrin Neville. O le numela 1 Rob Leota. Numela 7 Michael Hooper kapteni lea. O le numela 8 Rob Valentini. Numela 9 Nick White. Sfulu Quaid Cooper. Sfulu tasi Marika Koro Ipete. Sfulu lua Samu Gerevi. Sfulu tolu Len Ikitau. Sfulu fa Andrew Kellaway. Ia se fulu Tom Banks. Lau fa leo for lau fa inga o Scott Seo, James Lipa, Matt Phillip, Pete Samu, Jake Gordon, Noah Lolesio, ma Jordan Petaya. O le au le Australia, lua sfulu tolu tama ye wa mai. O le au sfulu lima ma lau fa leo. E valu tama Samoa le iai. Valu tama Samoa i le au le Australia. Ia vaila le au ani usila. Ia ele tele tam Samoa iai. A waila le nei luma tu sana o ari sa vele ta alo linga i luma la uni usila tam Samoa. Sau le nei tua ia na o Rico Ioane. Ia lau fa leo ia le iei enkas ta avao Tolton papali i ia Richie Mounga o le tonga to Samoa. Ia pe amal to lima tam Samoa le tono la ulo plexi ta alo fa ngol vaso nei. Ia nei tala na ta alonga mo nei taimi silfia le tonu la tasta to pese. Ioi, mahalo tau wata. I vai tuale pepal tayo nei lewa. Whalia ta alonga le Warriors, ia le la tali mahalo i Mount Smart. Ta alonga mo le Tigers, ta alonga le fefe le sa. Whae le fefe le sa, ta alonga le. Ia tau ia le temina la utu ua lotu, whalito o nai, ia o le whae le fefe. Ia ona ta alonga le Tigers, ma le au le Warriors. Taimo mua le utu ta alonga le Warriors tanu maipo, ua lua e lata tonu tau sanga. Leo la whaia i au kilani. O le pepa fo le tai au nei lelo mia el manatu o le whaia aonga fo le Warren Cataland. Ka pia mai toi sifuru lua masina o nana kon karate ma le unla kapia ni usila. E unufa moi amaia. O lea e ono toi fo i Europa e ono whaia aonga i mao le mate to tele. E una natu Warren Cataland whaia aonga i le au tele Engelani. Pea wha se ese ia Eddie Jones i le mai ai o le ipo lo langi le tausanga nei. Wha fianga le tai au me sunga ia Reno Fenumiai. Samoa we say, Talo Futene, in English they say, hello my darling, but here in Samoa, Mr. Reno, he say, Musa to Mus for Nane. In Samoa we say, Talo Futene.
venga foi le fio anga fenga ma le sunga ya al seto fale moe. O nisi o tala na tamai al tato tunu nei le tai au Samoa. Ya ua leva tele na su ese komisina o leo al tato malo Samoa. Tai o nei ia le ua whaalia mai li poti le tato tunu. O filifilia nei le sunga ya aua pa au tino Filipo. Ia longo i tino Filipo. Aua pa au longo i tino Filipo. O ia le komisina o leo le malo Samoa le ua. Whamaunia le kāpeneta. Telefona ia uoma ai ngai. Ngā lue mtanga luenga nei. Sa tu fisili a voilele ai se la toko msina whamai. O le la toua manatu a la toula i tono le mtanga luenga. E le lei tele le tangata nei o awa pa au longo tino Filipo. Ia leua umae, ia lea ufilifilia ronga. Matua i pātonu a o fitau i le le filifilinga. Ia male nei fo i tamali i o le tunu. No fisili la ia i wo ia mau. Paanga o ngā lue mtanga luenga la tau mau. O le tangata ua lewa i ngā luenga. O le tumu fo ia le whaalo alo maava i le au mātutua. Ia wai le ilo tātou mela tupu tono la tau mtanga luenga. Ia o tangata witati visidi ia la tau tali. E hawa tele i leo leo mātutua ma whaalo alo le tangata nei. Ia tu load swafa. Ia se atu swamtalanga. Ia tau sa afia o na winga i tono mtanga luenga. Māla malama fo i ngā luenga. O lewa i ngā luenga. O la tau mate ale na mana la tau mana onga. No fisili e tau sangale na ufa maawai kom sina sa iai. A la tau mana onga na sa iai. A leo sau, ia leo whiriwhiri a tonu ala tangata sa mana o iai la tau. A manu ia le tua novo inga fau. Ia le sunga awa pa au longo i tino Filipo leo whiriwhiri a. A vea ma komisina na mahalo sa moa. Tolu sifuru lima isi leo fau le la fau. Sa uninga le la ato e whaia al mahalo sa moa. Ia wale fau popo ina peo leo i tono al matanga. Wenga. A le pepa o le tai au nei ni usila, o lolo mi ai. Ia le topu pea i lungo le numela o tamai tai, ia vema leo i tono le tātou tunu leo ni usila. A vaile ai le urutala lea. Ia whape mai record wahine, Maori Police Recruits. O me tau wina to tele o na i teine Maori wa vema leo i tono ni usila. Stala mana ia. O le tele o leo a tunu ese i lea tunu leo ni usila. Ono lea tunu e tele to inga tangata. E malama leia le Samoa. Ila wala fo il whawhitau li wha Samoa. Malama il Maori fo whawhitau li wha Maori. E lau me tau atu wha mai ile 5 tau sangata luai. Ia na o le 2 ila tau na iei tonu. O le matanga luenga. O ingo leo Maori teini e le fua il wha mtalanga lea. O ana nafi e 2 i tonu le wasenga tasi. Nena wha ua i fo ite ne leo, matama leo, ua manuia lo lato mutamu whai. E mol sile fia, o le kolisia leo ni usila tu i polirua. O le isi tu atu polirua, o le isi tu le ofisa, o le isi tu atu le ofisa lea. E o le wha ua mali to te leo lato wea onga i peta iono e masina ya onga ai. Ia awa peo le miti lea lo walo, malo wa tali. Ia lo tali malo wa fine. Le tele mo le maule lei, ma ne fo ile isi so, o ngā luenga sunga sua lea lua tu tatu ritio ya lava fo ma salinga mal sunga sua ilo na fo sila fia tu la fono ya le fo tatia onga to imta ita ya mal mato o fenga luenga ile tele tu la fono le malo ni usila o so sani sunga sua e fa ilo atu de tunu ya le ngata fo ile yo to ma mala mai fo ma to le nga lu le tio na va nga o te fa mala to e pel wa o me fa pene ele ilo tamait ai lo tato matutua yo na fua le ule wala wila tali pe afia leo ona vai nga ia ona ta ule nga ina le ngola tali male fine me o ita lafu le sina vai nga ia sila ma yai i matala no ita maiti awana ia velo wi ngo fa ma ni se no nga tu pe sis te mana tu me fa pe na fa Samoa fa tu pe le wati nai a fa se lo no tangata na saule su e tu tangata fo sto lu fa ma ni la ngalo ai to tong yala tangata le ana lo ia le afaina lo le lo no sau tangata ni usila po le to fenga lu ia tinga ina lo tangata ia to lu e to tong ile lo no tangata le ia o te le lo po la fa nei ia na vai fa pena o ia fa ina le ngola tali mala fine pe alu ese ta vale le ainga al fa le tonu tongi ngol ta vale o ani se ta la fo le ainga fa tete le fa ngai no ngol fa na o no me fa pea o le si fo tu langa ma nei ai lo ya ma nei amata na o fausi o le au mo le tele yo a onga ye fa por kala me ma tua
ia a tonu le pena se furuta la to tongi o el tausanga to ya o le au lo watali e le mo sauti nga ina te alu ya o le onga e tu lo watali mo lo wa fine tu ye lo tel tonunga a wala foi tu mai leva no le onga a e fia watu le aso le faile a au lo watali a o le au e faina e alu ia te no foi o le swimming pool ma ta po ye pe tu la a to e fa ia sama sani foi no walu ya so ya au lo fa na o le au ya la o i lo au ya o to fia ya la ni singa luenga o fai pe alu foi tina o le ainga ya nei vaenga na o tu tama titi mal tusi siaki le po le na tusi ile os fatonunga os fa manatu ya va pe me le sofia fai au to titi ya o le ya alu ye o swimming pool pe ava no ya o fai ya onga mai la to i to mai fa to o ni sina vaenga e to tonu pe afia vesa isi male o leo o le mai to ina la vai sanga le munga lu fa le o leo e pe o lisi le ngona fa ata to matua e musu fo le le vesta mai dit ya le u vai atu sa ngale mun nga wenga ma ria ta longa ta to au manu sa mo le so ta yao la ngot fo le au New Zealand